breaking kwa gikundiro igikago cy'ikano cy'imfizi Rayon Sports, ikipe yambara ubururu n'umweru, ikipe y'abanyarwanda Rayon Sports. Abakunzi bayo mwese muze mbabwiri breaking hani wacu muri Tuza TV twamaze kuyakandagira 5/5 muri nyamukandagira mu cyoga cy'ikirasi mitutu. Mwebwe murabizi ko namwe ntaryama nabahaye update mu ekipe yanyu mukunda muri Rayon Sport muri APR. Ni muzi minota 10 mbihere ubwino udakwiye gucika. Bana natwe ni Tuza TV 5/5 ni MC Johnny Brian. God bless you all. Aka kanya ngwino mu makuru agezweho. Nongeye mbaye ikaze abakunzi ba Tuza TV mwe mwese muri hatandukanye ni wacu mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, mwebwe muharereye mu ntara y'Amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, mwebwe mwese mukunda Tuza TV muri hano mu mujyi wa Kigali murakaza neza cyane. Abakunzi ba Tuza TV mwe mudahwema kudushyigikira gatanu kandi reka nongere mbasuze kandi mbifuza ibihe byiza. Nanabaye ikaze muri amakuru agizweho muri sport kuri Tuza TV, nta gucikwa nta kujya kure. Ngwino bane natwe kandi wishimire kuza gusangira natwe ibitekerezo, utwandikira comments ndetse tugwikaze like, share na comment, subscribe ndabiziko mwayikoze, utarayikora nawe wayikora rwose ntacyo bitwaye. Nabaye ikaze rero abari muri diaspora, abakunzi bacu mu dukunda muri bihugu bitandukanye, ingabo z'igihugu ziri mu butumwa bw'amahoro ndetse na police nationale, mwe mwese muri mu bihugu biduturanye cyangwa se mu bihugu bya kure mu butumwa, nawe mwese muri yo kubera akazi kanya bwite cyangwa kubera ubutumwa bw'igihugu, abari bwatamasimi navuga hakurya y'umugabane wa Afrika, mwese nabaye ikaze kandi tubakunda byuzuye hano kuri Tuza TV. N'umwanya makuru mikino rero, amakuru agezweho muri sport ni wacu mu Rwanda, nje kuyabaha 5/5. Bana natwe ntujye kure, by'umwihariko bakunzi ba Rayon Sport igikago cy'ikano cy'imfizi. Rayon Sport ni Murera cyangwa se gikundiro, abayikunda mwese amaboko hejuru cyane. Abakunzi ba APR namwe nimujye kure, muze mbaha amakuru y'amakipe yanyu mwahisemo. Nari ndio mbabwira ni breaking news kuri ekipe ya Rayon Sport. Kamera ntangira Rayon Sport murabizi neza yuko nyuma yuko itakaje umukino wa 15 wa championa ya Rwanda Premier League ikawutakaza hariya mu karere ka Wikina na Mukura, icyo gikaba ari yakinnye idafite kapiteni wayo Muhire Keve, umusore ukina hagati ku 10, akaba ari we mu server cyangwa se ari uhereza abakinnyi babasha gutsinda ibitego ba Forenga nyuma y'iragwa haji bazizi kuranya Basane baca kuri 11. Abakinnyi bakina muri Rayon d'attaque ya Rayon Sport mu by'ukuri bafite Keve, babumva bafite umutekano. Ikindi Keve n'umusore ugira igihaha kitananirwa, n'umusore ukina umupira ku mupira utangiye kugera urangiye agakinana umwete, ibyo bigatuma akomeza kuba umukinnyi w'ingenzi mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe rero yagiye gukigiye gukina Mukura, igira gutya yisanga Keve yarababaye, ababarira ku mukino bakinagamo wari wabanjirije uwo nguwo, ababara mu ivi ndetse ava mu kibuga umupira utarangiye hari ku minota 25. Icyo gihe Rayon Sport y'imikino n'ikipe ya Police FC, Muhire Keve ava mu kibuga gutyo ku minota 25. Icyo gihe hagati ya kontrolwa na Richard Ndayishimiye, umusore bakuye muri ekipe ya Mazi United, umusore mu Burundi w'umuhanga nawe ugerageza kandi cyane. Richard Ndayishimiye rero agira gutya arahipevera Police burubuhumekero. Umukino w'amakurikirano wa munsi wa 15 wa championa cyangwa Rwanda Premier League wagomba kubera kuri stade mpuzamahanga kare ka Huye. Aba Rayon yonka nta usigaye abashoboka bose baje kuri stade hari yihuye baza gushyigikira Rayon Sport mu mvura nyinshi, nabigarutseho kandi mwarabikurikiye kuri Tuza TV, twari turi live mu bireba. Abafana ba Rayon Sport baraje bavuga bati tugomba gusoza fazare nta mukino n'umwe dutakaje, dore ko kugeza ubwo bari bamaze gukina imikino 14 yose batakajemo 3 banganije gusa batatsinzwe, ubundi 11 yose bayitsinda avec sans souci sans problème. Rayon Sport rero yaje gukina Mukura bizi neza ko idafite umusore wayo Muhire Keve ukina hagati, idafite kandi undi musore ukina kuri ku ruhande rwo kuri gatatu. Haje gukina umusigana ijuru Eli wakinnye nabi pe, wagaragaje urwego ruri hasi ndetse agaragaza ko atari ku rwego rwo kuba yasimbura umukinnyi wari uhasanzwe. Rayon Sport ijya gukina na Mukura ariko yizeye, abafana bayo bavuga bati nayubusa ikipe ya Rayon Sport igomba kubona amanota tugasoza fazare zitakaje umukino n'umwe. Abasore ba La Famille Lofty ba Mukura bari biteguye Rayon batuje bacecetse,
ariko Gatere Dimo uvugira Mukura yari yavuze ngo Rayon Sport itsinda Mukura hano Huye bayiha igikombe cya shampiyona gitware. Abafana ba Rayon Sport baramanutse murabyibuka nabigarutseho, ubundi baraza barakina umupira atangiye saa 11 ariko mu gice cya mbere gusa Rayon Sport yamaze gukubitwa ibitego 2 na Mukura. Ibitego byagiyemo mu buryo Rayon Sport bwayo nubwo abadefense ba Rayon Sport batasobanura, ariko ku ikipe itsinda nka ikipe yatsindwa nka ikipe Rayon Sport yarabibonye byose. Cyo cyambere kirangira ibitego 2 ku busa bya Mukura. Rayon Sport cyo cya kabiri kora impinduka zitandukanye, kiramo Kevin n'abandi, ajyamo Aziz Kuranya Basane, maze Aziz Kuranya Basane baza kumukorera penalty ku mupira yarakinanye na bagenzi be bataka izamu, birangira bamukiza se mu rugo rw'amahina. Umusifuzi atanga penalty njurwa neza n'umusore witwa Forenganye Mr Goal, ari nawe wasoje Fazare ari imbere n'ibitego 9 muri Rwanda Premier League. Mbibutse ko umusore atanatangiye shampiyona uko afite imvune mu byibuke, ariko haziye yatangiye kubimariramo mu buryo bukomeye cyane. Rayon Sport gitakaza umukino abare batashye babaye bihebye murabyibuka neza, kuko ari bazi neza ko mukeba wa APR buri buke igakina umunsi ukurikiyeho. None byabaye abafana ba APR bakwena ba Rayon barabakomera barabaserereza, ibintu birakomera cyane. Cyakoza byaje kugeraho rero bwira abakunzi ba Rayon Sport bose bihebye, ubwo bari mu ngo zabo batashye nyine bavuye bameze nk'abayobye, ariko baragerageza bihagararaho. Hanyuma rero umunsi wo ku cyumweru APR nayo imanuka mu kibuga yizeye gutwara amanota yakwiye ku Magaju, ariko Amagaju najya gucya APR yibera ibamba. APR itakaza amanota 3 nayo itsindwe n'umusore twa Edouard watsindiye Amagaju itari kimwe ku busa giheramo APR gishakira kibura. Zikipe zikanguka zose zitavuga ngo ntabyo twaba turi gukina. Murambabarira, ntacyo twaba turi gukina igihe ikipe nk'Amagaju ishobora kudukuraho amanota. Ubwo nabo muri APR muri Rayon Sport bati ntacyo twaba turi gukina igihe ikipe nka Mukuru bashaka guhagarika inzozi zacu zo kurangiza fata tutatsinzwe. Abayobozi bose bikoraho batanya gushaka ama equipe abakinnyi. Rayon Sport breaking news nimbazaniye nuko muranyihanganira koko aka kanya tuvugana mwumva ikiganiro ndagiye mbabwire ko yamaze kumvikana dasubirwa n'umusore wayo Aron Lloyd Banega, umusore w'umunyamarawi ukina mu ikipe wakinaga mu ikipe ya Nyasa Big Bullets ari muri Malawi, umusore ukina hagati mediateur Karabateri Vandroteur usanzwe akina ikipe y'igihugu ya Malawi w'imyaka 22 ukiri mutoya. Rayon Sport kamaze kurangizanya ibiganiro byewe nayo, igisubizo no gutereka umukono ku masezerano, ubona gataza inyarugenge, ibintu bigacika, ibintu bigakomera. Maze iminsi mbabwira kuri uyu musore ukuntu yihariye, akina umupira neza, ni umusore uzi kwambura imipira adakoza amayerere, ni umusore ukina ikipe y'igihugu kandi neza adasimburwa, ni umusore w'umuhanga mu buryo bwose. Aba Rayon naramuka asinye muzamenye ko umunye umukinnyi mwiza. Details aho yaguzwe ndetse n'ibindi byose yemerewe nzabageza mu kiganiro gitaha. Rayon Sport kandi ikomeje ibiganiro byigera ku musozo n'umusore wayo cyangwa se urimo ivugana nayo witwa Bayo Fahad Aziz cyangwa se Azizi Bayo Fahad. Ni umusore nayo ibiganiro bigeze kure, kandi anytime muzajya kumva mukumva yamaze gukompletiza contrat yiwe muri Rayon Sport, nayo birimo byenda kurangira cyane. Ikipe ya APR yamanuye umusore witwa Sheikh Jibril, mwaramwumvise umusore ucimpaka umwataka kari batera ukomeye cyane, umwataka udatinzamo. Ikipe kandi yamaze kumanura cyita Akim Kiwanuka, mwarabyumvise Emmanuel Omedi Dennis APR nayo yambara urugamba. Phase retour mwabagabo mwe abakunze amanye ikipe yombi, reka mabwire ngo phase retour izaba ari umuriro, izaba ari umuroko terakure. APR na Darkonovic, Rayon Sport na Robertinho, reka turebe ninde uzatwara iyi shampiyona uyu mwaka. Rayon Sport iri imbere ku rutonde rwa shampiyona rw'agateganyo 36, APR inyuma n'amanota 31. Izi kipe nizo zinahabwa amahirwe kuba zizavamo izatwara igikombe, kereka bibaye ari ibindi bindi. Ama equipe atandukanye nayo akomeje kwisuganya, ariko mujye ntabwo igikombe cy'amahoro ko mwagikurikiye. Mukunze mwana natwe mukunze mu gihe byiza. Bye bye, ciao ciao.